Premijerka Brnabić vyznačila, že javna rozprava o narisu zakona o výmenkoch i doplnjenju zakona o nacionalnih sovitoh nacionalnih menšinoh otrimana od 29. marca po 18. april 2018. roku. Predstavniki nacionalnih sovitoh vyznačili, že še i dalje jedinstveno zakladaju za točnejše regulovanje statusa nacionalnih sovitoh i ich členoh, nezlučujuco s funkcijoh členoh nacionalnih sovitoh, javnih ovlascenjoh u oblasti kulturi i javnoho informovanja i vyraženu kontrolu nad robotu nacionalnih sovitoh. Pripadajú, že by še toti druhá časť peniažov, ktoré sa rozpodeľuje, nerachovalo na taký spôsob, jaký bol doteraz, a to po číslu školároch, oddelenioch, grupoch, po minútoch na radiju, na televiziji, ali na všaký spôsob, kde nacionalni sovit snovatelj ustanova institucijoh, pri nas hned veljo, njem 4, i to sigurno zmenša nadalje finansovanje z boku Republiky. I sedmo je to, že nie je nejaký sankcij za uskracovanie učastovania u odlučovanju, a najvažnejšie doma na tri úrovni vlasti, a to lokálna, jak najmenša, srednja pokrajinska i republična, nie vyplňujú kedy svoje obowiązki nacionalnych sovitoh u smislu finansovanja, lebo še niti majú domanja i prinešu odluku tak, jak oni domaju, že dobre, a dostali domanje može biti negativne, lebo pozitívne zbog nacionalnog sovitu i nijak su nije sankcionovani. Bešedovaloše i o pririhtovanju za vyberanky za novi zvolanja 21. nacionalnog sovitu nacionalnih zajednicov u Srbiji. Termin za ih rozpisovanje od 27. julija po 28. avgust, a vyberanky treba, že by boli otrimani najpoznejše po 4. november toho roku.